Hello, iti tunggal maysa at tuy manen tuy pagayam mo no gayam yaw ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama ita, wano ibasa, kat manipod ka ni pagayam tayo aruhel, sa napudpud no anagan. Ngabsakbay na hello mampay ka ni Regent TV, ditaro si Pilagan Isabela, William Bulusan, Joan Rovillos ka ni Alejandro Selga. Kastoy man di surat ni pagayam Ruhel. Dear manang biyanang, kaya't kung istoryaan ti kapadasaki di baruak paylaeng, aging gaan ang asawaak. Ada nasawak ngam awan anak may, kat adayo amadan kami iti anak iti nagbalin nga asawak. No apay kasta tinakunak, isutibin sa binsak nga istoryaan, kanipadramakan ka. Rugyak ti agsalaysay. Day, rumor ka day, Rohel. Why, nanang? Kita nyo man, numaya mo ilapurma ka mapanagaran. Ay, sos. Unay day ta na porma, manakaw. Ay, maday. So katamtabadom. Bado tila kay day ta. Nakaislaks kakit din. Sa ka nagpulo iti sabong-sabungan. Kan nakabalat ka iti sapatos. Sa ka nagpumada. Anya ngay day ta apostura, manakaw. Kastoy mitisigod a pa nagpurpurma. Kasla di kay pailan na irwam magkanya, nanang. Ay, maday. Palakayin nakatilangam iti kasta apurmam. No? Agsukat ka anak ka. Kasano nga aklunan nakatibalasang nga armam no kasta ti posturam. Awan na, matern oken ka. Basta komportabli ang iti kastoy alangak, nanang. Anya! Sige, mapanakaon tanay malumain. Ay, una yun ti anak ko. Kaslala kay ngagpurpurma. Ay, nagalas ti pa nagpurpurma na. Kas di nga ron mati kaya na purmante. Apay ay alapdan nyo. Di nakla matultulad di kasinsin mo, Elvey. No pa nagpurpurma laang, ay sos. Ada yung nga atiwak di kasinsin mo. Wana tapang teenager mo ti pa nagpurpurmayo, ante. Kastoy ti rumbang apurma kaanakan. Nang runa, numapmapanan ti edad. Masapol akong traem ti panaglakay, wano panagbakit mo, babaan iti panagpurmam. Amom nga men, Elvey, kaanakan. Madismular ti panagbakit ken panaglakay tayo, no pang bagets ti ibado tayo. Di naalala sa kitaan no senyor kan, sa kagpurma iti pang grade 5 babadaw. Ibagadan to pay agkabaw kan, takasla ubing-ubing ti panunot yun no kastante. Ay na, depende yan sa nagdadala ako na da iti Tagalog kaanakan. Ibagay mo mat ngamin iso akitaan na. Kasla sa anak abumakbakit, tanalaingak nga agpurma. Adu ati-atiwag ababalasang no pinurmaan laeng ti pagsasaritaan. Addan ti anak ko. Nay, apaya kasla nalpay ti abaga masimang Rohel. Awan sa amit tinamnamak ka ni Elizabeth. Apay, binasted na kan? No binasted na ka, ay kat sumapul kay ti sabalay. Try and try until you succeed. Kunada nga roon. Ni Elizabeth ti kaya kong asawaan. Awanin sa bali pay. Ni Elizabeth lang. Kahit ko namat nga awan namnamam kan kuana. Anyat ko na aya. Sumapulak ka no iti sa baling armat. Tagdwa-dwa nga ming kanya. Amangan ka nung luluko lang. Anya, ay sos, kurang kala siguro iti diskartay anak ko. Ha? Kaya't ma, tatulungan ka. Kuyugan ka mapanagaraw. Anya? Kababay mo ta? Amangan no ibaga ni Elizabeth, adya makataadar iti bukod ko asaka. Amangan no adda ma-turn off kanyak. Ay sos, apay ngamin nga ipanunutam tiar armam. Think positive ka day, anak ko. Basta kuyugan kan tao. Sa denaw ti balayda,
Kentagaano aya dayta nga Elizabeth? Ne, Cesar, da kayo kayam. Ay, nanang mo ka, day. Why? Iso ti ina? Naimbag nga oras mo, kabsat. Siguro, si katiin na ti ar-arman to'y anak ko, anya. Abalayan to, be. Nanang. Ay, Iso ni Elizabeth. Tiar armag. Ha? Ay. Ay, si kagayam ni Elizabeth. Ay, pasensyakan, kabsat. ay, sumrek kayo, kabsat. Umay kayo. Ay na, ay, sos, anay ko, ay, simakit matantingipan ka. Ha? Ay, excuse me, ay, pasensyakan, kabsat. Ay, maday, sumron sa manan ti sakit ti tiyan ka. Ay, stay ito yung ngipon ka, kunak kuma. Ay, anay ka, anay, ay, anak ka. Umuna akong nga agawid. Ay, nasakit na talaga ti ngipon ka. Anay. Nanang. Apay nga anak kami suka nyaw. Ada ka din nakabadtripan nyaw. Ha, di kan agsubli iti ayan day nga Elizabeth. Mangibabain ka. O madakas ang makitak iti dayta. Ay, naanak ka, nagadudita ang mabalin mo nga armon. Dayjay pay, katawanak samot dayjay nga Elizabeth. Ay ayatak ni Elizabeth. Ay, kalukwan day tang ibagbagam. Adudita ti mabalin mo nga armon. Ay, basta, jak kayat ti katawanak nga agbalin ang manugang. Jak kayat nukunak, jak kayat! Ay na, adda na idanon kanya kadamag. May papan iti inam. Ay, di na kano kayat paraken ka. Iso nga ibagbaga ka, sumapol ka niti sa bali nga armam. Ta sigurado nga adu ti agbalin alapod na klunan ka. Basta si Katyay ayatag. Di ka sarde nga naging nga di na aklunan. Akluna, kadamot panagayat ko ken ka. Dagitilaang tattao itaglawlaw tati pampanunutek. No kasapulan nagtaray, tadi aramidin ta. Anya? Mapanta iti aday o lugar. Daytay lugar nga wang makibibiyang kadata. Ngam amangan no anya taramidan ti inam. Ahaw, wawang bibiyang kaw. Tinapatag ka kadwata. Si Katyay ayatak Elizabeth. Oh, mangibaba inday di akasinsin mo, Elbay. Agasam, dinak dengdenggan. Agad, anyat maramidan nyo nga, no isot kayat na antay. Ay, mangibabain. Oray awan mapasamak akasar. Nukas mutlakin ni Elizabeth, tagbalin amanugang ka. Anyalat sa wundagiti kakabagyan tayon ngay. Dila nagpilpili nga minan iti inaram na. Kunada oray kumabot ano baknag. Ante, narigat agsao iti patapos sa kunada. Anyat amuyaw, amang ano nasing pumuday dya babae. Iso akinayat ni insan ko. Ti ko namkit day. Sigurado nga daimpakan day dya nga Elizabeth iti anak ko. Ginayuman na siguro. Anya? Ay na, sumangputan da anak ko iti mabiit manipod abroad, honey. Ay, sakmot itatag parikot hanay. Amang ano, di na kaya ti anak mo at ubi nga ada yung umsika. Di ka madanagan. Amunan, ti may papan ka data. Kati kayat na, agkasarta na paman na sumangpet. Agpaisaw? Wen, honey. Ay. Ninanang mo tayan ti problema. Ay, sigurado nga agungat day chay. Dinalakit di kayat ti panagkalay sata. Di ka madanagan ta kasaritak to ni Nanang. Nanang, nagkayat kayo maidisang kaday. Inayat yung day di tatang. Iso maawatan na ko mamit Saan ko masiguro apakabasulan ti agayat? Tatungkal tao ke makari na mo itikas tayo. Awan bibiyang ko kada kayaw. Ay na. Sukir ka. Iso ang makaamu kayaw. Nudenggan na, pagyamana. Ngam no natangkan ti ulaw ay makaamu ka. Aramitin nyo ti kay kayatyok. Ay, nahagyaman anak ko Ay, pasensya ka no makiasawa akmanan. Ay, sapay ko matamaawatan nak.
Ay na, nagsaritaan yun ti maipapan iti dayta banag saan ka di nanang. Awan ti problema ko nakalangaro din. Agrubuat kayo kay di. Mapan tayo di balay ti nobyo yo. Ta siyak man ti makasarita iti inana. Ha? Agpaiso anak ko? Uwan na. No kasapulan nga alo kuyak di aramidak. Tapno maawat na kayo nga kas manug. Nanang! Adda kamay! Naimbag nga oras mo, kabsat. Kaya't da ka kumaama kasarita. Nanyapay lang tirumbang apagsasaritaan tayo. Kat nagdan na kayo matan iti anak ko. Naimbag nga orasyon, nana. Siyak nga'y nini ko. Anak tinubya ti anak iyo. Ha? May kami kumamakisarita iti nasaya at no ada pa nakabwalen na Ay, sige. Sumber kayo. Mala, umunag kayo. Umay kayo. Ay, pasensya kayon iti panagsasaaw. Mala, iti unag ti pagsasaritaan tayo. Jakla impagarop nga addagayam na taer abaro nga anak ti agbalin amanugang kaw. Ay, agyaman ata naawat yung matlang ni nanang ko nga agbalin ang manugang iyo. Apikit din na saan. Asino ako mangay nga agpili-pili iti agbalin nga asawa ti anak ka. ay, ting kayo na. Ay, patsyak ngamin nga agbalin to anaragsak ni nanang ko. Iti sidong ti anak mo. Ayatan diya ti tunggal maisa. Nikaw. Baliwan taman ti saritaan ta. Addaman damaga. Anya nga diya ta? Adda ka din nubiyam. Ay, awampay mat. Agpadata nga ron ta. Ay, gayam. Mabalin ka dahi nga awisan ka inton malaham. Sa dino ngay. EJ Plaza. Inta agpasyar. Inta mang restaurant. Kasyay, agpagnapagnata. Ay, sige pagbigyan kayo. Total, awan matipapanakin to malam. Iso nga ayos lang diata. Mangan kalaeng. Di ka agbabain, Nikaw. Nikaw. Anya ngay matitipong iti may sa babae. Taapay nga aging gaita ket awan pa'y nubyam. Napili kan saman. Sa anak nga napili. Napukawan ti ganas ko nga makiayan-ayat. Ngamin kat namin adungay nga nalukloko ak. Anya? Kinapudno na talo na babae tinang pasangit kanyak. Anya? Manutaw-tawon da ngay. Buente uno, kan 19. Anya? Ay. Apay no padasum ti bakit, Niko. Bakit? Ay? Anya ti amom ngay. Mga no iti may sa abakit ti ayan ti destiny. Anya? Napili kan sama nga main. Saan nga ron? Saan ka napili? Di uray bakit basta managayat kan di na kaisuksukat. Anya? Sa anak sa pahingag, subli di abroad na nang. Ay, katadakan ka dayta, anak ko. Mga sawakit di sa akto ag subli. Mga sawa. Apay, adan nubyam. Kat adya Sino nga'y? Hindi ko na yung ibagayo na nang. Kwa. Ay, jak amuno ka sa nga ibagak day to'y anak ko. Hindi day taya? Adda ipudnukun ka anak ko. Kat sapay lang kumata maawatan na. Kundi ka kumaagong ungot Hindi day ta? Makiasawa ak matun iti mabi Sino pakiasawa niyaw? Ano kasta, adali mo da nubyo yaw? Nabiit kami pa'y anagkin na awata na nakaw. Apay, sino ay tinubyo yaw? Kwa, ni Niko nga anak ti asawa. Anya! Nanang! Anya la sa unti tao ngay! Di kailan ka din makasapul iti sa bahay. Apay, anini ko pa'y langay.
Makiasawa kayo, iti sumang kao. Kaitanya ngay nga rod. Kapilitan ay ayatek nga rod, maut. Ay, Agin inayat ka may anak ka. nanang, kasano day tangay? No makiasawa kayo iti anak ni bagat kao, ay, mati ah. Di awagak ton iti tatang, ti sumang kao. Isuntumot din takin sumang kanyak. Ay, maday, nagulaw. Kait urayan niya ditan at iyawag tayo iti tunggal maysa. Tinapatag naragsak tayo amin. Diyak kayat. Sumapol ka iti sa balay. Saan aninikaw? Oh, naggulaw. Ay dinaklapdan. Nagrabaw ti rasaw ti saan mo apangayatan kinini ko apara kanya. Di saan tang agbinbin nirngas no day ti problema. Apay, ti kayat mo si kalat agragragsak. Di mo kayat nga agragsakak mat nga inam. Ha? Unfair mo ti kastangar aramidam Managim bubukod ka. Tadi mo kayat nga agragsakak. Ay, nasa nakasta na nang... Ay, basta! Makiasawa akin ni ikaw, period. Ay, nagadwa pa kinayatam ni Nanang Paymot. Awan dia kas na. Agpadya kami mat nga nawaya. Kano ti kinabuyakat na ti problema? Apay nga dia kayo? Ubing mati na kaasawaan yo. Iso nga maawatan dia ka di. Diyak ngamin kaya te makirelasyon iti ubing ngam siya. Ang mga nopal, diangan diak tumanan. Amoy mat tinaglablabwasak. Wen ngam nanang di asawak di asawaem. Kasano day tangay? No talaga, bakit ti kayat mo nga asawaan? Sumapol ka dita. Adu dagiti bakit dito lugar tayo? Adu ti balo. Basta saan na ni nanang. Di naksukiran, Nico. Anya? Umayak man, anak ko. Nay, nanang, na kayo magayam. Ay sumrak kayaw. Agyabanak. Adda nini ko dito'y balay da. Nabayag ngamin asaan nga imay ijay balay, anak ko. Kun saan nga imawawag apulos. Ngawanan Nagluwas idi parbangaw. Nagsubli niya brown. Anya, apay nga'y asaan nagpakada kanyak. Kaila kasarita ni bakakaon. Nakapanunod ta anak ko, nanang. Kat pasensya kayon no nagbaliw ti pangadeng na. Mabain ka no amang ibagay iti amin kan ka. Iso asyak ti binilin na amang ibagay iti daytoy. Lipatam ka nun ni Nico. Anya. Ay, pasensya ka na talaga. Ang saan siguro ada kayo iti anak ko tinaikari para iti tunggal may sananang. Amok adi nurugam ti anak mo. Tamok adi na kayat aparakan ko na. Apayakasta ka. Inawat ka para iti anak ka. Nga mapayadinak maawat para iti anak mo. Apay! Kumusta tiri na yaw, nanang? Mayata, nanak ko. Nailiw-liwag kung tipan nakapaay ko kun ayat. Di na sayata, no kasta? Ay, wain. Adan asawa ni Nico, ija brown. Wan nga raw, natamag ko dayta. Ang amawan kanyak day jayan, anak ko. Nakamubo na kaun. Kat pasensya kan no inuy-uyaw ko idi ni Elizabeth. Imbagbagak abakbaketan ama idilikan ka. Ang maawatak itan. Tawan inubingan kan binaketan kan ayat. Tasyak amis mo. Nakarigna akmet idi iti ayat iti adayo nga ubingam siya. Iso ang maawatak ko na anak ko. Kat pasensya ka na. Kan uray ni Elizabeth nga asawam. Pakibagam tulakan kwa na apasensya. Nagkinawatan kami nga rod itinak, kat naaklon na matlaang ti amin. Ti amok guraan na kami itagnanayon kan ni Elizabeth. Gaputa saan miya kinanunungan ti relasyon da kan ni Nico. Ngam naaklon na matlaang ti amin, kat nakailiw-liwagan. Kat ita, naragsak kami manan asa nga pamilya. Alakastan, tuy pagayam mo, Rohel. Ala, awawatam latan tinam, pagayam Rohel.
no daytay agpasugnod. Tapos at siguro ti panagbakit na ti kastangar aramidan na. Tinapatag na amiris na ti bidot na kat nagkidaw iti pamakawan ka kastamutan iti asawam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Rohel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. En surat wanenyornos para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.